Varbaş Kurdistaniyên hêja li ser navê Rêveberiya Çarpel Medya Silav û Rêz bi panorama heftê îro ez ê bûwere bim. Ez û sê hevalê xwe yê hêja em ê mijar û bûyerên vê heftê em ê bi hev re binirxînin. Ji bo me mirov kare bêje di nav bûyera de ya herî girîng bêguman giş girîng jî ya herî girîng Newroz bû. Newroz gelên li Kurdistanê dijîn û bi awayekî bi coşekî mezin Newrozê pîroz kirin. Agirê Newrozê li her çar peşçê Kurdistanê li diasporayê bi awayekî bi coşekî mezin hat vêxistin. Ciyê kêfxweşiyê ku mirov wexta ew dike îsal li Bakurê Kurdistanê şiklê Newrozê hat guhertin. Demekî dirêj li Bakurê Kurdistanê siyaseta demokratîk, siyaseta sivîl, xebatên girseyî, ji siyaseta xeletiya mirov kare bêje ya hendek û barîqata gel ji kolanan direviyan. Lê bi Newrozê mirov kare bêje ku gel ji nû ve vegeriya xebata demokratîk û xebata girseyî îşev em ê bi wê mijarê dest pê bikin. Bi kurtasî bernama me dewlemend e û wexta me jî sînorkirî ye. Niha ez ji hevalê re jî rica bikim bira destpêkê mîvanê me bînin û em dest bi bernama xwe bikin. Belê, temaşevanên hêja, sê hevalê min î hêja, sê mîvanê me heye îro. Em ê bi sê hevalê hêja û ew sê hevalê min ku zêdeyî çel salî ez wan nas dikim, her sê jî ketkarên doza Kurdistanê ne û di rola wanî di xebata siyasî ya tarîxa Kurdistanê de rolekî girîng heye û nayê înkarkirin. Ji bo min ciyê kêfxweşiyê îşev ez ê bi wan re sohbetekî bûyerên vê heftê em ê bi hev re binirxînin. Ez ê dest bi naskirinê bikim. Ez ê ji mirov bêje bi umir ji me giştika mestir Kek Mehmûd e. Kek Mehmûd ez ê dest pê bikim. Kek Mehmûd Kurdperwerekî hêja ye. Ez zanim ji gotina siyasetmedarê hez nake, Kurdperwerekî hêja ye, hevalekî ketkarê doza Kurdistanê ye. Kek Mehmûd tu bi xêr hatiyê? Gelek spas çawa navxêrê davî. Mîvanê me yê duyem Rêzdar Vîldan Tanrıxûlî ye. Vîldan Tanrıxûlû mirov kare bêje nivîskar e, werîker e, mamoste ye. Kek Vîldan tu jî bi xêr hatiyê? Kek Vîldan dengê te nayê? Gelek spas, gelek spas. Spas ji bo vê vexwendinê vîdarim em bikaribin ji vê programê bi awayekî baş vexetin. Spas Kek Vîldan, ez jî kêfxweşim. Mîvanê me yê sêyemîn Rêzdar Osman Aytar e, doçent Doktor Osman Aytar e, nivîskar e, siyasetmedar e. Kek Osman tu bi xêr hatiyê? Navxêrê davî, gelek spas bo dawetê û silav ji bo hemû temaşevanan û guhdaran. Rastî jî wexta me sînor kiriye, em dest pê bikin. Ez ji hevalê re jî rica bikim bira destpêkê sernivîsê me bînin û em dest bi nîrxandina bûyeran bikin.
بله ما بهبر الجنریکی مذکر خلامه یکمین نوروزه از به پرسه جکک محمود دست پی بکم جه پرسم یک محمود جناب تجی از باش زانم کت سیاستا کردا پرج نزد شوپینه جروبلا تی فیسبوکی جی استعقیب دکم لحد کردستان ای سال نوروز به جوشکی مزن هات پیروز کرن لی بتایبتی لباکوری کردستان پشتی دمکی دریش لگلک باجاروکین کردستان با هوای کی گرسهی نوروز هات پیروز کرن بگومان بری نوروز جی ترافیق سیاسی دیاربکری یا کردستان هند باجارا چون هاتن زیده بو جناب تبی نوروزی چوا شیرو ود که کک محمود چه مساج دان اف نوروزا و چه درس دوی مروبی درخینه امتا گدارید کن بله تشي جترا قال اسباد كم غازي ماكل الشاب ازو سيابالي من حتى امترها والي ابي بركب بابرا الشاب او جو مكي فشيه بره بيد دمه اسمه ازي رومتا بجار مخابن جبر من بو انجبر تشند بو نظام مثلا كتن بايشان بابرانه اوجي لو ما يشفت بري هكتيات صبر نكت إذن أتو عثمان تجارية بابرا كرمانجية تركيا خبر دادن هم دملي خبر دادن زالكي خبر دادن أمي شاب كرمانجي خطاب بكم أمي تشكي أو يعني نوية كاكي بيلان تبخيراتي عثمان تبخير أمي شماسر شماسر بايك دست به پروگرام بکم تقاضم دتشته گرینگ هیچ باعث وانج بکم یک سالگرد احساندری پاشایی که 25 ماه سیاده 1976 سال تهران قضا ترافیک ادا وفات کردیم براستی اب خبره من یعنی هفته 6 آنجا هفته من بطن من 20 از وکی گلک لمکت يعني مقعد مثلا أخرى ناس لكن مثلا ما لكل شاد جين شاتي سري وهم لتشا حالي دانه أو خبر جي من أولا بيست قندبو حوالي كمالي كتابة شاب كربون نابي كتاب ناي بيرمنا سيزة دا باسي بي حتى كربون مجرد بيجي الور بيست وجوه ما كربو جي خميني يعني مثلا ما كشاد دمرن بخدي دمينن هاي مجموعة نابي لو ما جي سري ملتي كل صعبة أمويجي بالرئيس ببير بينن جيوي بيشتن إذن أتخلون باسه مادام أولبرايت ده هزار الناس إنه ده هيشتادا وقتك وزير الدربي أمريكا يبو ده سروكتيا كلينتون ده جرى بيشي كاك مسعود وجلال طلباني لأسرع سبياني باهر ده سيوان تاهر بشتي شري هفليري تاي شري هفليري نودو بينج بو باور دكم چار آن پیش بو شتی به تکلیف آن بود دور داجارا پیشی آنی باهدنی دیالا آوان ندارد دسپیکر هفکاری آوان ندارد دسپیکر و او به انجام که ده 1300 دما که جارا دیال صدام خستن کرد ادی حموی سلسله کردستان بون دستلاتار لاماش دیوی حموی ببیر بینن که داوی بینن کن نظام باوریایی بخواده هیتن اگه باوری بخواده هبه جیوی جنت به بریوان یک محمود آنکا تو یک جانا دبیز به سیاست علاقه در نابم میزک مروب فهم دکه که تو سیاست داره کردن و جهاتی میزک تو افتشتانا پر باش بیرتین ساعت تا خوش که محمود فرمو بردوام بک مالا تجربه تجی کشک دنای بیرا من از بوی چه دبی من سیاست دانم از ویجی برکه والی کداری مدکن جی او جی مراک دکن يعني جور شيء أسفهم لك وكي أتيك از وقت نناب دزگه که در کار سیاسی نکم از این حقیقی بیدم شورا بیم سیاست مدارم یعنی اوش حواله وکی تا وقت داره که کار بکن پوسیون منو توکی ابده از بیا فهم لکن مرا ابده حقیقی بید يعني لما وي تناجي لما از وي واسفه خود نکن
tıkanı bir insana ki kutbama tıkanı bir insana ki işte yani Dostoyevski Kurdistan'ı ona tamam. Ama vakta ezüm siyaset dikim. Devi eldereki bir rasi kar mıkım. Eldereki de bu bir بكفي havlu. كردان ناكا بسريته يعني ناكا بسريته Ne bu imali ne kefserim. Yani çünkü etmala kurunum evim siyaset bedarım. Elbette nakidi bilim. Havale siyaset dikin şevuru bazıdın, tengasiyat dikşinin, ji vakti xwe, ji berika xwe, ji aya xwe, pozisyona min wan nevekir. Lema jî ez dixwazim û hemara naxî nekim, rêz wan bigirim. ناکەت ناخوازم مجارێکی تنە لێ ئەزێ کورتاسی دو تشت بێژم یەک گاڵا بێتە بەحسا ئەحسان ئەوێ کرد تەگۆ وەفات کردیە ئەز پڕ بەرکەتم نەها سیاست وەک ماراتۆنەیە نەها یەکجانا مەری ماراتۆنێ ئەو دەبێ پڕ ئاختیفە یەکجانا مەریە دیدە جەنابێتە ئەز بقاس 43 ساڵ تەناس دکم تو هر حواله وکی تا که هر سه حوال جون لبرون از ود شوپینم اون گلک جارا پر اکتیفن گلک جارا اون به وی شکلین لی اونای واتیا کو اون ارکی خوی لمبری ملت خو لمبری ولات خو بجیناین قناعت مد تعریف اویاده دوی امروزه کی بتر صحبتی بکن از به مقدس به مجارا خو بکن که Serserim, teşavimel ev ci takdiri yani evvel çava takdir dikin tabi ev zana. Eğer var ser mezara xwe براستی ایسال نزدانم مرام yani min bala xuter da min ایسال baş takip kir baş opan belki درج مال بوم تلفزيون سر بنيوان يعني قنالك ابن هبو وشان ذكرن ما قشنا ما شكرن قال بريت تشجو دراستي او تشتغل في مداجي او بو يعني بشتي مثلا هندكا يدي خل كل كولان الباجارة بزديابو ندخل ورن جرى بيشي مدي انسان دهركن و نورد دياربكر يجي بو بكي فينالكي فرق على بالو براستي زارو زيتشو جنو ميرو yani herkes bir rengi okuyor, bir al okuyor, kim çıt kırmızı okuyor, dağıtı bun. Tabii yüceği mesela doğru sesli insan hat gittiri. Buraya Europe doğum bir bismillah de zarok gittene, de zarok ki pensari birine karakole nam rasmi gittene, tilyavan ev kirne ev ki değil parmağı yüzü. Yani benim şehrimde ki de yani ev ahlakı, ev akıllı yani çırak hizmetteki de zarok atırgi karakole وان وكي دي انسان وكي تجدار وكي توامبار دبي يعني شراح زمتك از بي تنايم اب شنا بالام كشاندن eden بالام تشيديج كشان كي او براسي بكي يعني هم مربي مهم بكي من مهم يعني مثلا من بشيك خلصار ولا هاد ديار بكري من برعت ولا كابي تشوتي نوروزي ده من مساج وينري دوی مساج اویا کی رو بلا کدی روز روزی ده ساسو ده بلا کی نتدا تاریخی نتدا روز اوهی بویری نتدا بحث کردایی نه بین روزا کردایی yani hani tişgoti anlam jibo tişgoti avi nazar demek işte baharati işte vekevi brati namçı gotne bemane gotne vala ben avaro بفي حالة تدخلي هاري دياربكري تبي أمي مثلا أبي حلالي جاب بخاطر لا توتد بي أمي جاب حلالي بخاطر تبي هني نخي ما خلي در كبي هنك تشكاتي كرت وانا بيدي سرزمين لا أميجن مثلا أزيج شوا أز يجي يجي خلكي كود أي شوا قلش دوري حلالي بخاطر ما تشكري يا حلالي بخاطر يعني أي ظلم كرنا نامن ايك محتوى ظلمي نامن ايك زمان وان اعطي قدر كرن امن ايك اعطينا قلتها بالصلاه معنا امن زندنا معنا امن ايك يعني بجمري خلاص طبعا يعني تبي او ور بيجي يعني ازواج حلالي خازن ونجي حاضرين عفوا بك يعني بيا ام برا شاركي بينن سراي تبي مثلا براوكي مثلا خوني ناديت
يعني مثلا خلينا ديتن ده ذاتي كستاوي هناك أما توتا باس أي بيكي حلالي بيكي جاب تبيت باس نبرة كذا بيكي باس كذا بيكي باس ما في وان بيكي يعني تتشك تبيجي أم هذا تاو حلالي بيكي جاب حلالي بخوازن يعني ما تشك ده كريج أنا شوي حلالي بخوازن تبي أو وارد ما حلالي بخوازن ولوجي محمود هلا في نقطة ده هم ذاكن كيك عثمان شد بيدي ساعة قلت لك ذاكم ثاني ذاكم يا بيتجي بارتيا ويد حزار بيستاذ حتى ينجي جقوش كذي حتى درس معي يعني او انا تاون بر يعني دي وانا ورن حلال جماعه قاضي ما عفوا بركت ما عمري كما سكري ما شاشكري ما قالتي ما زين كذا يعني بو هواي استلم برا ابدا كيك عثمان جناب كيك محمود قداري كر تو بیارین نوروز مساج کو گل دا سیاست مداران بیارین لورچه بوجالی کی سربست بردان لیجالی کی ام ببین جلو برگ کردی خدخه کرن بسدان انسان گرتن تو وی که چاوا شیروت که نوروزا ایسال که کسما یا برای اشتیاجی سپاسی ودکم و سپاسی کارمند چار پلویت و همو هوالاک و امکان دامه اما هوالین ریاض دريج بهفرانه برای وی بیجم او همو دعای و داخوازی محمود اجی قبول دکم جبو احسان ولی پاشا و اول برایت و وانا دباره نکم براو دعای ما قشابن بقول اوي بري مثلا نوروزي يعني ديمانا كنا نوبو يعني قال بريجي قالك جارا ب7000 انسان هاتناوي تبي فرقيات شبود بدماكي بيدنجي هبو دماكي او هبو بشتوي دمي ديسا انسان وقت هاتن كولانان تشتكي نشان ده يعني الدولة كنجا قدخة بك إنسانة بقرا بسدا إنسانة بقرا زاروكا بقرا أو بقرا يعني أف قلمة يعني قلمة يكو خدي للناس نما خدر دكابة خدي لهجائية خدر دكابة خدي أو كلتورا خدر دكابة حمو در دكابة أو أنا وقتها فرصات دبا در دكابة كولانا أو قدخي يا صاغجي نكانن وانا ريل بروان بقرن نايوي معني يعني ام بيجن هناك انسان ممكن ديساج ترسي هناك سببين دن نتشونا ياجي بشتر نبونا لي براسي وقت مروان ديمنا دبينا دقال حمو زور دستيا و قال كيف عرفتي امجي كيف عم برتي او نشانه اويه يعني ايدي مثلا كردستاني كردا جوي دركتيه يعني وقتا كرد بفرسند ببینن به اراده خو به داخوازا خو هلوستا خو نشان بدن بلید به لکودرینه يعني جانا سیاست مدار و افسر و کیازی او سیاست مدار هناك تشتا بيجي او فرقناك يعني جبو مهمه کو بسالا او ترادیشونا مدبه اراده آزاد دموکراتیک گله کرد افجي نشان ده وقتا گله مرا او امکان چه اوي دوی واریدا د پیش سر پیش روزا خداجی وک عین هلوستا نوروزی اوي بکار به بریارا خو بده يعني از بوی سر بلندم باش كيك عثمان قالك سباس كيك ويلدان نوروزا ايسال تدي قالك جارا مروف وقتا رفلكسا قال دبينه بگومان گلک تشتاد سیاست تاین کار لی وقت امروز دهند بیران در رفلکسا گل دبینه کیف امروز انتی ناد نوروز ای سال مثلا من مساج گرد دوی مساج گل ده لی باکوری کردستانی هرچوق از اراده سیاسی دخوازه بری گل بده عالیه کی لجم قال هشمنديه كي نتوي خرط بويا دو بريزار ممت اورال برنامه كي تشيكربو دور كيك ممت تشتك جو دي نوروز سياستا او دركتيه قال بقرسي للناصنامه خو الولات خو خدي دردكه تيجي كيك ويلدان ام تقداري دكم
Gelek spas keksilaç. Carekidin sılavcı her şey havale mini kadim. و كيف خوشيتي بگومان امبابرا وانتشتا وانی علنی peşberi civatı da müsabat dikin. Yani gerek işte kumene bu gotaj ko ve her şey ani zaman az sentezeki civan evka belki du gotin edin az lezede bikim netawa be sembolin xwe netawa be nirxên xwe netawa be hin tiştê ku bi nasnameyê ve dîrek girêdayî tê naskirin Newroz sembolekî herî girînga netawa Kurd e û qewlê ku te jî niha behs kir her du hevalên din Osman û Mehmûd jî behs kirin yani dev ji ew em berdim dev yani carna yani 2 sale ji ber mesela korona civînên mezin aktiviteyên derveçê nedibûn îsal ew çêbû ji İstanbulê bigre gelek gund û bajarên Kurdistanê da evkên Newrozên girseyî hatin ew kirin eviya nişana ev ki yani Kurd li nasnamaya xwe xwedî derdikevin li şexsiyeta xwe li hêjaya xwe ji li nirxê xwe yek ji girîngtirîn sembola cudabûna şexsiyeta neteweyî ya Kurda dê xwedî derdikevin ev ya alaka wî dîrek bi filan siyasetê bêvan siyasetê falan tune em hemû jî baş dizanin gelek însan nên ku de qada Newrozê da beşdar bûn li hemû ciyên ku ew Newroz hatin çêkirin ji organîzatörên van Newroz cudatir difikirin ne ku wekî wan difikirin helwesta wanê siyasî girêdana wan siyasî wisa bin di vê manî da ez li ber tiştekî ketim yani bi rastî ew yani hevkariya nabera PSK pak û tevgerê da ku oterê da ew kirin roja pêşî wexta min dî ez gelek li ber ketim xwezî yani tamam civînekî wisa jî dikare çêbe lê Newroz zêda ya li ciyekî cuda bi xwe yani îmkan jî rê didan çêkirana ya jî li gel wî di aynî wextê de bangê bang kirana ku yani Newroz ne partiyekî siyasî ye Newroz yani ji bo wî ne hewceye ku maneyên cuda maneyên mîtolojîk û maneyên siyasî yên Newrozê û maneyên neteweyî yên Newrozê millet tevlihev jî bike ew hemû mane di nav hev dene maneya mîtolojîk ya kawa û maneya destpêkirina buharê ne li dijî hebûdûne maneya siyasî ya Newrozê wekî cejnekî nîşana serî hildanê ne li dijî pîrozkirina buharê ye ciyek û Kurd azadin li wê derê ev ya wekî cejnekî buharê pîroz dikin hewcedariya belkî mana siyasî û mîtolojîk nemavin lê li Kurdistana Bakur ya jî ciyek û Kurd hîn jî bindestin li wan dera di aynî wextê da naberoka Newrozê ya mîtolojîk ya siyasî jî rolekî mezin dilîze ez bi gotina kek Osman dixwazim dawî lê bînim yani Newroz di tekela di bandora partiyên siyasî da nîne li her derî ku dikare bê organize kirin baştir dikare bê organize kirin naveroka wî axaftinên wî mesajên wî dikare baştir be ew jî malesef girêdayî pêşengiya siyasî ya Kurdistana Bakur e ew jî pirsekî din e ez li bir naxwazim têkem nav wê ewkê lê Newroz îradeyekî xurt ya lê bi xwedî derketina nasnameya neteweyî ya Kurda nîşanda û ev ya jî ciyek kêfxweşiyê ye. Spas.
gelek spas tiştekî divê xalê de hûn bêjin tu nebe em derbasî xala xwe di diya bibin. Rivdikare hevîkî bêje digel ez dikarim bêjim digel ew tiştekî kekbildan behs kir yani me rivdikare bi hev reqe hêvî dikim salekî din hemû hêzên li Kurd û Kurdistanî dostên wan bi hev re bikaribin wek platformekî li Diyarbekirê bi hev re pîroz bikin. Hêviya xwe dikarim dixwazim bêjim. Gelek spaskek Osman. Ez hevalê re jî rica bikim bira xala me ya dudiya. Xala me ya duyem ev mehek zêdeyê şerê Rusya û Ukraynayê cenabê we jî zanin Rusya Ukrayna dagir kir û ev mesela di destpêkê de bi şiklekî din dihat plankirin. Hat gotin ku di nav sê çar roja de Rusya Putinê Ukrayna dagir bike. Mixabin wekî plankirî nemeşiya gelê Ukrayna berxwe da û heta îro jî berxwe dide. Di vî warî de bêguman di mehekî de gelek tişt hat gotin, gelek tişt tê nivisandin. Şer pêwîst e nepêwîst e rêya konflîktên bi vî rengî ew ê çawa çareser bibe. Mirov wiya jî dibîne lê tiştê herî balkeş divê ew ê de dewletên rojavayî bi yek helwestî yek dengîn hemberî vê îşgalê vê êrişa Rusyayê derket. Bêguman her kes ji pencera xwe li bûye ramêze dike lê yani ez bi çavê Kurdekî wexta di mehekî de di cepha Kurda tiştê ku ez dişopînim dixwazim hinekî jî hûn bi vî warî de ez xwazim fikrê we jî bibînim bibîzim. Yani Kurd jî di vî warî de bû du alî. Hin alî xwestin hin alî mehv dan Putin, hin alî dijî wî derketin. Divê em hinkî bi giştî bipeyvin bi taybetî jî vê mijarê ez dixwazim em bipeyvin vê carê ez Kekbîldan dest pê bikim. Kekbîldan tê çawa şîrove bike îşxala Ukrayna û şerê wan û em bêjin ev despotiya Rusya tê çawa şîrove bike. Kekşiler 24 Sıvatê da ev yani tevgera dagirtina weratekî din dest pê kir. Vê rojê yani 24 Sıvatê ji bo min bi awayekî din rojekî girîng bû ez hemû roj li malê bûm. Tabii serî sibê wexta rabûn bi axaftina Putin em pê hesiyan şiyar bûn û roj hemû bi wî awayî derbas bû. Putin di axaftina xwe da ev tevgera xwe ya dagirkirinê bi têgeha destpêkirina tevgerekî eskerî ya taybetî binav kir. Yani wekî şerekî wekî tiştekî ew nekir. Û di argumentên xwe ya vê ewkê da hin tiştê din got mesela NATO endametiya ewkê falan lê a herî mühîm Putin aşkere diyar kir ku Ukrayna ne devletekî cuda ye, ne welatekî cuda ye, ne milletekî cuda ye. Ew herçeyekî ji Rusyayê li gora xwe hin argumentên dîrokî anî û pir enteresan e li prensîba bi azadî tayînkirina çareseriya qedera xwe tayînkirinê wekî lîstikekî ew kir got ev welat ji alî Lenin wekî diyarî ji wan re hatiye dayîn em niha bi vê operasyona xwe ya taybetî ya eskerî em vê xeletiyê
ام سراس بکن اوکرانیا ایده کو دریبه او ایده وی دریبه نوها yani pişti ku ve akaftını belki 2 cara 3 cara ve roje min je kanalên cuda ji medya sosyal min guhdarî kir min temaşa kir min xwen yekser 100 sale ya jî 150 sale Türk çi dibêjin yani welatekî wekî Kurdistan tune milletekî wekî Kurd tune Kurd ji xwe yani perçeyekî ew kin yani yani dezgehên taybetî danîne ku Kurd çawa Tirkin îspat bikin û ew hat bîra min ev tevgera ku bi îrada Putin derketiye yani em ji bo ku mesela dirêj nekim yani sistema idari, sistema siyasi ya li Rusya'yı nuha diyare ku yani muhaberat çiyeki Kevin hemû evkin hemû benin destiratê girtiye destê xwe û bi xwe biryar dide û bi xwe bicî tîne û kes nevêre li hember wan tişta jî derkeve ev ya dagirkeriye, ev ya gayri insaniye, ev ya loma jî yani beriya her tiştî beriya ku em dünyayê binirxînin ez bi xwe wekî şexs yani serî heta dawî yani îşgalkirina Ukraynayê ji îşgala ji dagirkirina Kurdistanê cuda nabînim û çi ji destê meriv bê divê meriv piştgirê Ukrayna be ji bo ku xwe ji vê dagirkeriyê xelas bikin. Tabii ev pirsekî pir fireh e kî çawa li hember vê ew kê helwest digire ez tenê li ser Swêdê helwesta Swêdê ya de yek pirsekî da mîsalekî bidim ew kên demokrasiyê çine yani destkeftên demokrasiyê çine Swêd roja çara bû ez bawerim biryar girt Partiya Çep a Swêdê ne li gel biryarê bû ku silah bêşandin pere û alîkariya însanî bê kirin lê silah bira neyşandin serokê Kevin ya Partiya Çep Jonas Sjöstedt aynı rojê da di deh programa da dîtirê xwe ew kir û makaleyekî jî nivîsand û bangî rêveberiya Partiya Çep kir ku ew biryara xwe ya şaş jê vegerin ji ber ku li vê derê ewkekî vekirî helwestekî vekirî ya dagirkirinê heye helwestekî gayri însanî heye helwestekî înkar heye înkara milletekî înkara dewletekî heye û prosesên biryara di welatên demokratîk de bi vî awayî dimeşe û ev münaqeşekî fireh tabii niha bi qenaata min welatên dinyayê demokratîk helwestekî baş girt di hin dengdanên ku em baş pê dizanin li neteweyên Yekbûyî de Rusya xwedî mafê vetoyê ye ji konseya ewlekariyê ji wir tiştekî li dijî Rusyayê dernakeve lê di civîna giştî ya neteweyên Yekbûyî de îşgala Rusyayê bi 140 raya li dij û bi 5 raya Rusya jî daxîl Rusya, Eritre, Suriye, Kore dengê xwe dan û mehkûm nekirin ji alî 140 welatan me hat mehkûm kirin û 20 tiştê ez zanim 35 welat jî bêdeng ban. Mirov wexta vê dengdanê jî binirxîne dibîne ku nirxên demokrasiyê nirxên û êk û pêşengiyê vê tiştê kirine jî welatên demokratîk in. Yani nav wan da emperyalizm jî heye nav wan da yani welatên ku meriv
بالنرخ ديمقراطية و پر نزي هاب نكره بينجي هنا لي سياسات الدنيا دا هرتم يعني هن بوير هنكو چاوه انسانا و تایبتی دوه گلوبالیزما و تکنولوژیا انفورماسیون یا جهان دا چاوه انسانا و جرایا گشتی یا جواتا ناربه و انسان هلوست داتینن و لگورا ویجی يعني شركي كو لغورا پسپورين عسكري روسيا بلان كربوكو هندوري 3 روجا دا 4 روجا دا همو اوكرانيا تسليم بگره كييف تسليم بگره لوي در حكومتا كي دينا واي ما كي دروج جي سر درباس بون و جلك خبرين كو تين لجيا كي ختمية وهزين روسيا نكارن بل بيش فهمت أبيا جبو ما كردا بقناعتها من نمونة كي بر مهمة وان تشتاجي بركي آلية دين مناقشة دا صحبت دا أم دين زمان تشتكو الفيجن أبا باش لأزمار وسيلة شيء بكو ديسا لسرهن هلوستا أم بقر باش بچن علیه کیک عثمان اف شراحت قناغه کی جالی اولیجی بو سدما مناقشه ام ببین او دنیا ارتودکسا جی بهف کتن او دیرن ارتودکسا بون دو علی او جی دبه مجاره ده هلوس زانین استونیا ام ببین پولونیا گلک دیرندن هندری و اشغالی درکتن هن کس عالی کاریا روسیا کر یک جوی پرسپکتیفی دخوازم جنابت اوی بنرخینه یا دودیا دوی اشغالی ده هلوستا امریکای پر بتوندی هیا امریکا yani eşkere Joe Biden cevher dibe xuyinriş Putin re ev cenab-ı teveye çava şirova dike ke kosma يا مثلا او مثلا وقتها دين ارثوذكس وانا ديران بفكره يعني دورتها تشتكي سربريزه بخون نابينم يعني او ديرجي سياستاكو او لدولة لورن سياستو نيرينا واني ديمقراسي ونيرينا واني فكري دكار جدابه يعني ديرن كل روسيا ابن يعني دكارن تسير لدولة بقرن وعالية دن دقالكو مثلا دين وباوريا وان او بعين تشتيد عبد او تشتكي نشان ده يعني الدين بسري خننا يعني دين لسا الدولة تسير دقرا جوات تسير دقرا تشتي سياسي تجي جايين ديمقراطيك او ناجي تسير دقرا او دبنديانكو او دنابوان دا ديران دا تشيبويا وساشيرو فدكم يعني تجاري مثلا اسلام وسايا مثلا بشندن كاثوليكا وسايا يعني جارنا قالك جارا كاثوليك بكاثوليكا هاتنا هم برف اسلام هاتنا هم برهف دور دا تشتكي نشان ده يعني سياستين سردست هجاين ديمقراطيك هجاين مروفي وجارنا درو دورين كو او دير لورن ام بيجن مثلا اسلامي دا يجي كاثوليك وبروتستان هذا او تشتهي اذن تبي معرفة خوازة جانا او نشان بدن لتشتكي خوازة بيجم يعني مثلا جانا بين روسيا يعني روسيا محالفتك خرجي هي يعني محالفتك قالك دولات عندك شرد بو دواندا درندكت يعني أزانم يعني حفتعيش حزار أكاديميسيان أم بيجن رونا كبير هيانا قاسي 16-17 روس جبوك بروتستو كرن كولانان هاتنا قرتن أم بيجن روزنامه بانكي او دچه د وقت خبر دخوینه پاش ورادا پلا پانکارتا کی ودکه يعني فان تشتانا مرف د قالك ولاتن كو كتن الشر نابينه يعني دور دا مرف نكان يعني الروس بجواتا وان ملتي وان او بك يعني از بخو
تلي بشكري أويك مخالفات لروسيا يجي دكن أو مهمة دفي مروانا جي ببينا وبان ميناكا وبكا مثلا بايدن هركت دشاد توش دكا أو تشتكو قوتبون إيرو ديسا قوتن كنايوي معنيكو أو دخواز سيستم روسيا بقوارنا أو دخوازكو بوتين هرا لي أو هلوستين وهاد براتيكي دا وقتا مرفدن هرا يعني براستي باجار خراد بن مثلا وقتا هناك نشان ددن أو نزكية بيجي وباجار دن خرابونا يعني جانا بقوتنو جانا ببراو جانا ببروتست ونابه مثلا از بخو يعني جبو ام كرد جيانا يعني وقتا باجاركي خرابو شوندا إنسان قش شوندا هناك هاتن وك خلاسكر أو بون معناوي تنة يعني مثلا از بخو جالية خود أتفكرم أو ناتو جي يكتي أوروبا جي ولكن دند كاريبون زيادتر أكتيف بويانا يعني في مسألة ذا يعني مثلا أكتيفون شيء مثلا دبين الشر الريسك شر سيامين هي وهي نوسا يعني تقريبا هين زيادتر أكتيف نا أوكرانيا قش بازار خراب وشون ده توري بيمان شيكي أو إيش معنى بده يعني باشه يعني قوتن جرانن يعني قوتن تاني رخنا بالرخنا مهمة لأن بردركتن مهمة لدل دخواسكو يعني دبنا ويدا قالك علي كاري دكنا ودكن لدل دخواسكو زيادة ترى وبكراناكو أو خرابون شيء نبون يعني مثلا سوريا وهابو رواندا وهابو كردستان وهابو ناجانا بومباتين بيدنجي تي نقطة داوي هنا خلاص كرت بين ما خلاص كر اشتام ايدي اون يعني دور دازي بروبلم كي ادبينن يعني باشه كيك عثمان كيك محمود ما كيك ويلدان كيك عثمان قداري كر دبي شر روسيا وأوكرانيا يجي داغر كرنا ويده به هفته سه جیبین گرینگ چه بود یک جیبین ناتو دو یا زیروا گه هفته و یا یکیتی اروپای گلک بریارین گرینگ گرتن و مراب کار بیجه جالی آبوری جی روسیا به هر آوایی هاتی دورپش کرن لگا بعد که کسمت کی خوش و باجارک خراد به باجارک سروبند به سروک اوکراینیا دقیقه دبیجه هوار تیاره بدن ما هوار علیکاری بدن ما لی اروپی دیساجی بالانس کی دبینن جناب ته چاوش شیرو بد که بی شریک ما جلسات لی برای از بسوات بدم از خودم درک جیک ویلدان دفع بردا ویلدان اوه کی باشه که وکی ام بی دسته کی باشه که دبی ام يعني مسألة تبي وقت مر بخاز إيش دركي دكة مر قرا أرجمنت بيدا دكة أرجمنت بر نا أوكرانيا ده حذر بشيء كده بي عندما يكتا سويتي ده حذر ناس نود كده سويت بلا بيه وسي سال ولا تكي دولة تكي سابقية يعني بوتين بشتى سي سال شو نعم فهم كركي أوكرانيا ولا تكي نايلون خلكي نا اساسي ولا نجد لروسا الروس العتوان يجي دولتي بجتناو سي ساسيون دا غوتن شو بردك يعني توتا هذا تاع قطع تاع هذا كي امبريال بي دبيجي باتشانا و باش بيقول تخرجي هذا هو عسكري داتيني ت اوكران دور بيشتكي تبي توكي منكي هذه ورم التقم هذا ايش تبكي مسألة شيء مسألة أوكرانيا مسألة يعني وقت سيستم يعني أبيزن السوفيت بلابو يعني واشوا بارتي بلابو الدنيا أبيزن أمريكا ما ناتو ما نا روسيا أم قبول بك قبول لكن وكي دخازن وكي إمبراطورية سلافيا واتم ألكسندر دوغين ترجع هاتي تركيا أو أوراسيالجية تركيا بكياماليستا بكتينا تكنيا دخازن تركيا ج نرخي أوروبا إشتاج أدمتان نوتا داركن برب روسيا برب چيني ببن أو كده واتم يعني وكي بلوكا كده واتم و ألكسندر دوغين سبوري في مسألة و شورمند بوتين دي أمراج بينكن إدت يعني روجا أول دايكي
mesela Rusya dibe yani NATO gerek doğru peşine yani dibe ne sereme ne cana diyor yani coğrafya mı bu bala sereme na Ukrayna محمود دوی مسئله ده جی مثلا سروک روسیا اشکره کرد و یعنی ام قانون نبن اندام ناتو لی روسیا دیسا ارشی خوناسه کنه مثلا نه او هزبیم ناتي ازوار مرة نا وقت رجع أقول ده تبي حسابناكي مثلا زيلينسكي حكومته وي ده حسابك أو جيران روسيا يعني روسيا أو قبولناك يعني تبين ناتو بين بيولا بيجيبكي تندبي نظام ناتو يعني دائما أنا بمتابع أوكرانيا ولا تجينا سلبقية ولا تجينا آزاد ولا حمل راست دبي أو ولا تأثر خد جاب هذا راح بدأ سوى تايم بكي عندما ناتو يجي دبي كده أوروبا كاريوان أما جانا راليت جغرافيا دبي هيك تسمر بالبرشاوات وأنا بالبرشاوات خلت تدخل وتلك بسوي بدي رشا كذاوي أم مثلا إنها زيلينسكي دبي أم حاضر حمو شرطة قبول بكي يا مدام تي وات شرطة قبول بكي تأب شرط تدنختا ترجع أول ده تكتنا بلغارينا روسيا إقناع بكرة تداني وات شرط كبير روسيا ورشتبك تينك برسوي بدي ويرو دكاتور تيك ناتو بيتنا اندام مي امريكان الكاتبكن بايدن دوزي اگر سنتيمتر قاره كيماجي روسيا يشبك امليخن لي اما امتنا دري وصا نازبر يعني سياسات وصا نازبر سياسات انا بنتي وصا نازبر نا ام بيجن ام جبيد كنت شتا مثلا تحذروا ناس نوديده دي اغسطسي راكي كويتي شغال كده نه راح نعندم أبيه نعندم ناتوي كويجي نعندم ناتوي تاني عندم يكتمل تاني لي وانا رابون جبرك جبوك راك جكوت درخم شون جي يكتمل تبرير دخت أبي هرن إرشي راكي بكن إرشي جوا درخن أبي كويت أضاد بكن يعني الريبرنا مثلا دبين أوكرانيا نعندم ناتوي أمريكا تشك بكن إيشما تجبوي كويتي تشي يكتمل تبرير دخي أنا نظام تبي هذا بلاد شيء قوته يعني أو إمكان هاي ترى نظام فقط أجر روسيا نبى ولا تقدم با وأنا أكشف بكرة شيء اللي هبار روسيا نكذا يعني شركرن نرحته وقت شربكي هذا شركة أتومي بكاربين وإذا متشابكي تيجي بفرمو أمي بكاربينه هون يجي بكاربينه يعني أمي الدنيا جو تراكن يعني برنر حتى وانا حسابكي فهم كيك يعني شما ابرش هتكاتبي نقطي نورمال دبي تشكي جبوي كويت كرن جبوي ايه نحضر بكن شكل شر مثلا يدركبه ليشون قالوا شنو ابا كرن لامبري صدام شر كرن صدام جو درقتي كويت ازاد كرن باشي كرن تاب يعني از تفيل قلبي مثلا يقول واذا ماشي قبل تتشكو تاخذها في كل جي مناقشه هي وإذا ميجي وقتك بجارة يكتير ملاته دركتا لسبب مثلين كلها مناقشات شيبو يك جوان أزم جي مناقشة كريه بقول تيجي لك أم بشيا بيجارة بكن بشيا يكتير ملاته بكن وأم وطاو أو وانا تقول لك صدق خستن دبي أم نبينك نام ولات إمبرياليستن ولات نام أمريكية أبغى بندقين قرا متفق شكل أبغى بند شكل شل صدام بخير هنا كلها ورقوتن أنا وين ظالم أنا ما بيجنا أول دين نظام وإيروجي دروش أوكرانيا ده هنا كل ده كمان دبي روسيا بحق وقت إيرشي أوكرانيا دكي أجر روسيا بحق وقت إيرشي أوكرانيا دكي ودم أبي بكيجان حوستي بكيجان شوي أما بكيجان سياساتي أما بين إيران الهبليري إيرشي هبليري كريه أمي محكوم بكره وقت إيرشي روسيا الهمبري باريزي هذا شيء نامي مش بيكرو أوكرانيا تشوى الهمبر إيش أخذ تدركبي يعني تفردم كم مرة لا بتحلق أزي في ماكم يعني كل شو كان بتصير باريزي وإذا ما بيت تنبي كفلان دولة عطيه سوريا عفريني عطيه كوباني نظام إيش ما يكريه تبغى تفرزيته يعني
اشكالات باريزي اي كان ولات خلقيه داغر كنت وان باريزي وده تركيا ايتي لامبر يقدر كي يعني ده بروبلم ايجي يعني ام كنت اتناجي ابشد مورال ابشد بالمورال ابشد اخلاق يعني دبي كنت سربي رون برازيل جدي جي يعني ام شدك ام شوابي باريس ولا تك اشغالكي 10 مليون ناف اوكرانيا يورو بون بنابر 10 مليون 4 مليون نيم دربي ولد بون بنابر هنا شبه هنا نبليه ام دميك ولا روسيا بحق جبالك نظام بيشتغل ناطو باتا جيراني تمام او راسته اما دبي يعني او انجامي بي اب انجام رأي وكيل تنبو يعني مثلا وكان رون ببي بين ما بكين شارع سري بكين جات الدراري مرك خاطر ورتك دولتك امبريال هذيك امبريال امبراطوريه سلافيا باكي والهمبر ناتو ازي ازم مش اوليد تشيني اما بلوكا باكن اما دني بك وكي بري يعني دي بيد قلت كتب رابون نرى ندرجه يعني روسيا ادي روشا كل بينامو كي ادي كاسنكا بك اما بقرن ده حضر بشيكا ده حضر بيستاتشوي شغلي بينامو نهاكك محمود مثلا بشتي الوشاندنا سويتي بالانسا ناف حردو هند دولتان دا بالانس خرابو نها جنوبا بالانس آوا کرنه ده حتی نقطه کی هو یک جانا د سیاستا شر سوریه ده مدی لروشلاتا ناوین مدی للیبیا مدی gelek cara hin devlet hene wexta pêş dikevin pêş te diçin tên di noxtakî de ku xwe pir bi hêzekî mezin dibînin mesela Türkiye xwest ku vegere ser İmparatoriya Osmanî vana jî ve dixwazin vegerin ser ya xwî kevin ya İmparatoriya xwe Amerika û devletên Rojava li vir balansekî dixwazin çêkin. Niha anka piştîviya mijarek me din heye ew jî bûye girêdayî ye. Tirsek devletên Rojavayî girtine ne ku mesela Ukraynayê divê dora me were. Ew tirsek heye. مثالك دي بدم ناتو دبي ya dibê işte Ukrayna ne endamê me yê lom Amerikan Parîz باش وقت يوغوسلافيا بلا بو شون لسفاق استن اتوي يوغوسلافيا اندامي ناتوي بو يعني بوسني اندامي ناتوي بو يعني مسألة هيز مسألة قوت يعني اذن برا هم تخابين سياسات باير وقت هذا تقييم لك وقت قوت تأثير لك تشيل ليه دخي وكاسي ترى لك وده روسيا بشكل كده صدام خستن كاسي بشكل كده شون لسفاق استن شوي يعني باشي كرن تابي احنا ناكم يعني مسألة شيء مسألة وقت روسيا دبي روسيا تيجي وارتن ارجمنت دب بيدا دكن او ارجمنت انا فالان يعني نكان بباريس نكان بري روسيا شربكن يا شربكن شرب برمازن ببتابي لما جي دبي اشتت نندام مي على كاريبكن امي برابدن امي زام شكابدن امي زام جبو طاقه بباريس امي طاقه بدن yani tamam malavana başladı. Yani ama yani siyaset denari cüda gor vela da gor hezatı vardın. Na ev mesela çok zani tişey gor. Na NATO Macron vot ki got NATO ali beyin miri fezbi. Beri bir desa salonu beki. Hatta Melker parik nabej de kat ne Macron. Rasi Macron NATO bir fonksiyon bu. Rusya rabu ببيع ناطو بي خدي فونسيون بي برا وعطي يعني خلكي من حشاد كده قلت كان ناطو بيش نه بيش يعني بوشي بيش يعني امريكا شربكي واي روسيا يعني او تبي اباني سنه عشوان نها ناطو ولا تك ان عندما ناطو نجي نا وورد مناقشات شد بين خلكي واند بين عندما ناطو بينقالوا هذا زبون ما نباشتري ام يخشوا هو باريس بروسا روسيا شما بكن وكي فنلندا وكي إسويتش ولات الدنيا بتشوك يعني وانا تشكرن وانا رابون ناتو خط كده بس يا كده كيك محمود
وقتا به عندك مایی از کیک عثمان از خوازم کیک عثمان جناب ته دوی مجاره ده بیدنگی چینه توا چیروت که به چند دقایقش کرام آخواه و تو سیاست کردا چاوا دنرخینه دوی مجاره ده یا مثلا چینجی او يعني او جي قطبكية او جي بشكية او جي ام بيجن بالانس الدنيا دا او جي خودي دنگكي ورنگكي يعني ام بيجن اونا يعني بالكي دخوازه خو نزي روسيا نشان بده لی تمامی جي ناده هر دیار رخنه دك جانا او جي ام بيجن مرف دكاره اگر بيجن روسيا او يكتيا اوروبا ناتو دو علينا چینجي دخوازه به عالي سيامين يعني به آبوريا خو عالي سياسته خوش چینجی تیکه و وی مسئله يعني مسألة زيادة او دبه از بخون قل او انم يعني او تشتكو جانا سيناريو چه دكن مثلا işte اوكراينا او بيان دام ناتو يو نظام روسيا ناخواز نه و يعني سبب چاوا تركيا جبوك كردستان روجاوا اشغال بك سبب دبينه لباشور وقتا بومبات که سبب دبينه ایران سبب دبينه ولات دين سبب دبينه اوانا جي سبب موستانه يعني هونجي زانن وقتا يكتيا سوفيت دا سوفيت اندام نتوين يكبوي بو اوكراينا جي اندامكي تايبتي بو دقل سوفيت يعني مثلا نظام ملتكي نذكر ملتكي بنايك عرب دركبه هو دولة ما هي از قبولناك ما زيري شيدنا بك مشغال بك ما ورد به ام بيجي عينا والروس بنجي يعني نوسايا او دروه ارجومن اوينا يعني دخوازه ترسكي او تشيكا لدور دا ام بيجن مثلا ناتو يكتي اوروبا يعني راقشتي راكسيوني نشان ده دور دا خوازم تشتكي جي بيجم يعني دور دا تشتكي جي نشاندان مثلا معجيرا ما پنابرا اوا دروتيكي چيبو بري في سيچار مها هنا كرد جباشور هاتم بلاروسي او درباس بولونيا بيا هندك مابو شر دركتا بولونيا ديوار او كر دور دا جي نشان ده پنابر تجکیجان ملتی کیجان نژادی کیجان اوی دروتی کی دور دا جی دوی مرف بینه زمان يعني او تشتي كنها للسويد جي امتي دانه جي سويد جي راسيستا بقرا ايدنا حميا بقرا دبينا حمو داري غوفكن يعني ل 2015 دا مناقشه پر مزنبو يعني پر براني كي يعني مناقشه بوكو ام تشوا پنابرا بقرن يعني او مسألة دروتيكي مسألة أوكرانيا ويا نشانده ومسألة أوكرانيا جبو من نشرة يك آلي إيريشة إشغاله وملتك خود باريزة ودت باراستنه داجي هلوستا يكتيا أوروبا ناتو أري هم بردر كفن ليوانا دكاريبو زيادة تر بكرانا جبو ما أم كرد وقتا باجار وجوات بمليون إنسان بنابر بو توري تشيكي إدي فقراوي تنه يعني باور دکم وانا دکاری به مثلا ناف کرده مثلا سلنسکی دن چه به برا وقت از باجار خراد بینم او سویلا اختیار و جن و میر و زاروک و وقت وانا دبینم از وک کردکی دل خدا ایشکی مزن دبینم عین وک خود دبینم يعني کی دکه کی جان ارمانجی دکه نزانم او دکه او نایوی معنی يعني دما مثلا ناتو يدن تذكاري رخنا بكي نظام ما يدن بكي نظام işte سبب روسيا بيجنكو يعني işte ناتو روسيا او كريا نوسا يعني ناف كردا او مناقشه هي يعني هناك دبين يعني بمعنى كي اوي يعني او جدي تناكيا جبو ما املتكي 40 مليون 45 مليون ناف مداجي او دي تني وهبن امي مناقشه بكن ام وقت 40 مليون نكان دنگكي بكن يعني نا باشور بناره روجاوا بناره روجلات بناره انا مثلا امي نكبن ويتشتي مثلا سرقاتيه عراقي دا او اتفاقك كرد كتن اوي براستي هر روز دل مت بريندار دكه يعني تمام كتن وي حالي سبب چيه او مناقشه كيدنا او ذكرنا مروجه كيدن مناقشه بكن ليه يعني امجي ملتكينا نعمدا جدابون هي از وقت يعني حرد هفالي من هجاجي قوتن او هر ايريشا كل اوكراينا وك ارد ايريشا كي ما في مروفي وك كرد از دل خو يحيستكم يعني كردك فيا حيسنكه
يعني مثلا يك بيجك ولي حلبشة نزانم وهابو نزانم هنا قل إيراني بو شي يعني أو وقتها هي جاي نابل يعني تشتكي هي اگر تو خوازی خلق پشکریا تبکت خلقی رخندکی لیتی عالی دنجی بیجی نا وقتا خلق تی کشتنه تی بیجی از جمع على قدر ناكه از او ناكم يعني دودا او هي يعني دروتيكي هي يعني او ناف كردادا جاي تركادا جاي ناف برمدشكو دولتا تركيا اردوغان بويا وكفوكي اشتيه يعني هين آفرين نوبو يعني هین امبیجن سرکانی نوبو هر روز باشور بمب دکن یعنی اف چاوا دبه یعنی او منتالیته ویا پوتین چه فرقه یعنی دبه ام بکاره بن دروتیا دوان سیستما دا جیو بکن لنا اواکی دجمناتی یعنی منفعات گلی خوب پاریسن ولات خوب پاریس سپاس باشه كيك عثمان راسي وقتا مجي دي اندك دبينه كيك ويلدان دبي مسألة ده جناب تا كارب ديتني وخبيش وهم درباسي مجاراتن دون لي كيك سراج يعني اساس يعني اف شهر هين اوي جلك بي مناقشه كرن جلك بي اوي بردوام به لي از دخوازم تشتكو بري هاتن گوتن دو تشتا لي زيده بكم يك يعني ناتو 16 اندامي وانا بو حتى سيستم بندا بصورة بدنا برلين تيكتشو نوها مثلا استونيا لاتونيا وليتوانيا ديرك حدود ديوان وكبة او اندامي ناتو ينا بالروسيا را روسيا ده عيني وي وقتي نكاربو وان ولاتا تهديد بك وقتا تيكتشو بو کینگی دست بکر کو نا زیادتر هزی خو نشان بده وقتا جاری آبوری و جاری هم پیوندی خوبه جاری عسکری و پشتی تکشونا سیستما سوسیالیست و یکتیا yani devletin federal ya sosyalist pişti vi dest bekir. Mesela Gürcistan, erişi Gürcistan ekir Rusya. Yani mesela NATO'yu beri hebu o kırın yani. Sistem goharandın. Ev goharandın. Dahili yani Rusya edi ev fazla 20 sale daviye de serokatiya Putin'de velaten ku cirani Rusya'yı ne Asya nabin bigre ji Kazakistan'u, Türkmenistan'u, Özbekistan bigre hatta Gürcistan'u واندرا و حتی اوروپا روجاوا وکی چپرا باخچه خود دزانه تو زانی وقتا باخچه کی مرب هبه چپری وی هیه و ویا اوسا دنرخینه و اوسا جیدکه ابیا فلسفه کی کک محمود آنی زمان یعنی لپشت ویده چوا دسر دیکتاتورا کی وکی اردوغان دا نو عثمانی هیه de serê Putin de jî neo-Slavî heye û ji bo ku bikaribe evî biparêze dibe çeperê xwe bi zexm bike yek ebe a dudiya pir bi kurtî dixwazim ew kê bêjim yani Rusya niha tehdîdê Swêd û Fînlandiya dike dibe hûn nebin endamê başa wexta Estonya endamê NATOyê wexta Estonya Letonya bûn روسيا ولورجي ديسا قوتنا كيك محمود وكيك عثمان عين تشتا يعني باري خورتربو و إيريشي خوزي دا تذكر وقتها هرسي ولاتين بتشوك كون يعني جسسيا يكي سويدي ناكن بون اندام و ديريك كالينينغراد دنابرا استونيا و او كده باجاري يعني روس جبوكو هرن كالينينغراد دبي دولتك دن درباس بكن هرن de perava Baltık'da. Nuha tehdit dikin. Süvedi hayırma imane. Le prosesa biryar girtine jibo endametiya NATO'yu yani Süvedi halk jibo tehdit dibine pişkiriya endametiya NATO'yu cara peşiye de tariha Süvediya de cisadi penci zedetere
endamên partiyên endamê di parlamentoyê de temsîl dibin piraniya wan ew kin lê nav Sosyal Demokrata da nav Partiya Çep de nav ewkê da hîn münaqeşe devam dike lê derket ortê ku divan münaqeşeyê da ji bo ku parlamentoya Swêdê endametiya NATOyê bide divê sedî heftê û pênc ji çara sê endamên parlamentoyê ne bi piranî endamên parlamentoyê divê bêjin erê eviya evan tiştana tev tiştekî nîşan dide ev bûyerên diqewmin tirsekî li dinya rojava Rusya peyda kiriye taybetî welatên ku nêzî Rusyayê ne û loma jî peywendî û piştgiriyê navxweyî di nav welatên ewkê de zêde bûye yek cümle tenê li ser mesela yani em Kurd şewa dibê li vê meselê binêrin kek Osman li Uranî ziman yani nimûneya herî dawî wekî ku ew bixwe jî got yani hilbijartina ewkê ye car caran li malê mesela kurê min ji min dipirse ya jî em sohbet dikin ya jî nav û dosta da em sohbet dikin dibêjin yani çima alîkariya Kurdan nekirin baş e ez ji wan re dibêjim qenaata min li bir jî ew e niha li Sûriyê alîkariya PYD bikin NSK bikin li Kurdistana Başûr alîkariya KDP bikin YNK bikin hikûmetê bikin İslamiya bikin alîkariya kî bikin li Ukrayna mêrik 32 roje cilê xwe yê eskerî dernexistiye bi îmkanên teknolojiya înformasyonê her roj beşdarî çendin jivîna dibe cilê xwe yê eskerî dernexistiye li cepheyê ye dibêje ku ez û milletê min em ê welatê xwe biparêzin eviya dibe bingeha helwestekî eviya riya wekî ku kek Mahmûd destpêkê de ew kir yani Albright Madeleine Albright yani heta ku Mam Celalê rehmetî û kek Mesûd Nebir not û heşta da destî wan bi ew nekir eger ew li hevatin çê nebûya 2003 da wexta Saddam têk çû belkî ew Kanûna Federal li Kurdistana Başûr di Kanûna Esasiya Iraqê da jî nikaribû cî bigire dibe em Kurd em diya ew bikin niha Kurdistana Bakur em bêjin gelo muxatab HDP ye PKK ye PAK ye PSK ye ya jî muxatab kîjan stratejî ye hemwelatiya azad e federasyon e otonomî ye kültürel xwe muxtariya kültürî ye dewletekî servixwe ye dewletekî servixwe ya yekgirtî ye kî ye divê van pirsa em Kurd ji xwe bipirsin vîzyon helwest û dîtinên xwe program û dîtinên xwe siyasî li gora wî ayar bikin spas mijarekî rêje Ez karan kontekst dikim fermo kek Mahmûd ew Kurdek piştgiriya vê êrişa Rusya dikin dixwaze ji bo em gotinek bêjim pir nîm esasî xwe da münaqeşek li Tirkiye di nav Kemalîsta da li nav ulusalciya da münaqeşe dibe yekî ji ber kîjan sedema em Sûriyê ne Rusya jî li ber west sedema li Ukraynayê bira xwe ji vî encamek derxin û helwesta xwe bira nûdera tayin bikin باش kek Mahmûd hevalê nêja wele du xal xelas kir yên pênc xalê me heye ji kerema xwe xalên were divê em herêkî bi 2 daqa dîtinê xwe bêjin wexta me qet nema nihanka cara me ya sêyemîn piştî şerê Rusya Ukrayna piştî Rusya Ukrayna dagir kir tirsek Ewropiya girt Ewropî anka münaqeşeya ew ê dikin yani dixwazin hêzekî ewlekariyê ava bikin wek hêzeka lezgîn û ji 5000 kesî pêk tê tirsekî bi wan girtiye ew jî dest bi hewldanê kirine dibe agir hatî ber mala wan hûn çawa şîrove dikin ez ji kek Osman dest pê bikim Ya Jalî
حقي وانا يعني مثلا ناتو هي قالك اندامن يكتي اوروبا بشكل مزن ناتو اذا يعني ذكرنا وبكن لي درفي ناتو يجي جبوك يكتي اوروبا ذكره وبكن لي بروبلم مزن دور دا نابين مثلا 5000 ننا يعني نعم مثلا السويد يجي كك محمود ولدان زانن او مثلا بتشا خويه باراستن زيدا كرن يعني تسويا ناتو اذا كرن يعني باوردكم فيها شون دا يكو دولت او مثلا باراستن اخو خورتر بكن او بتشاوان او وان خورتر بكن دور دا وكيزكي باراستن مثلا روسيا تبي او هر دو اولاجي باسكر يعني مثلا دشونا روسيا اذا ولا تكيدن بتشوك ودستي واندا نوكلير ونبيا ناتو جارة كده ويريش بكرا يعني او حذر او قرا كرانا تشتكي تنجي هي دواندا جوارتن شيبو مثلا افغانستاني هم زانن يعني إدي أوجي يعني جانا دتشن دقوهارين المداخلات دكن هنا كتين حكم دنرنك بوشمان دبن يعني مثلا عراقي وربو أفغانستاني وربو قالك ولا دتشن أو دكن جبوي مثلا جبو يكتي أوروبا بخوه هزكي مشترك شكرن يعني تشتكي باشا از وك أو دبينم يعني بقولك جبو عاشتي جبو أوان ديمقراطيك بكار بينن نكو يعني أوجي إيريشكرية ونظام ما أو بكن لید مثلا سوئد و دولت دن و فنلندیا و اواناج خو يعني دست بکرنه او هزین خو بکن اب خود ریسک نه نابینم يعني روسیاوی ریسک بگره که ریش سوئد یا جی فنلندیا ولات دن بکه او جارنا دخوازن کو دوی تشتی دا بازاری کی ریکی ببینن ل او پریودکی نو وکه یکتی اروپا جته دا یکو دولت او هزین خوی عسکری خورتر بکن يعني او میل هي يعني باشه بلکه داجی پشکری هي يعني باشه كيك ويلدان نها بقاسي كمروف دشوبين يعني أمريكا جبني أف شر أوكرانيا وروسيا جوركر وبشكريا أوكرانيا دكن نها عنك أف هزا أولكارية لأوروبا يدخوازن آوا بكن هر ولاتون بحثا سويدي دكن بحثا ولاتين دكن نها جبوي دولتين زلهيس بازارك دركت بازارا تشك فروتني بازارا اوي دركت اب جنوب جرانيا داينا سر هيزن مزن ياجي سلاح كرين وتيارة كرين وتشتيدن او جناب تشاوا شيرو بدك قالوا جبوي پیشروجا اولکاریا دنیا چه او بینه یعنی چه انجام بینه كثير سباس يعني هين زويا بقناعتها من هين نتيجة أبشر روسيا وإريشكاريا روسيا يعني بقناعتها من وقت هين زوياكو يعني پیش بینیان پر او ام بکاربن بکن تعلیلین جبو دم درش لی تشتکی صدی صده که عثمان جی باس کر ده همو دنیا روجابای دا او مصرفین عسکری او زیده بن او همو ولاتا او هزین خوی عسکری او بخوازن او بکن خورتر بکن لی از وکی شخص ندوی قناعتی دا مکو امریکا بسری خود دکاره اوروپا روجابا و یکتیا اوروپای کنترل بکه یاجی لگورا داخوازی خو بده مشاندن يعني تاني يعني اخفتنا دو يا بايدن و اعتراض ماكرون لسروي اخفتني و يعني انتجراسيون اقتصادي يا دنياي جي فاكتورا كي جالك مزنكو هر ولات نكارن او بكن لدينكي وكي بوتين ياجي دينكي وكي اردوغان كو دسته ویدا یا جی ملیا کی ایرانی کو دسته واندا چکین کیمیاوی چکین نوکلئر و چکین به رادیاسیون دن هنه بیولوژیک دکارن بکاربینن و ویا خطره کی پرمزنه جبو حمود دنیای پرمزنه ولكن روجابا ين ديمقراطيك يعني نابرا واندا بيغمان فرقية بان خطر على بر شعب دقرن وتدبيري خو هلوسي خوجي
لگورا وی دپیون دبی هم جبیر نکن یعنی سی دولتین کو اندام ناتو اینه ترکیه جی تدایه ماجاریستان جی تدایه و یعنی ولاتین کو روسیا را پیوندی وانی پر جدا هنه تاریخی و وکیدن هنه ناتو جی هرچند بایدن دبیجه کو ام خورد بونه ام به هفر زیدتر هاتنه گریدان و راسته جی لگورا بری لی هر بریاره کو دخوازن نکارم بگرن هرچند نوها هیزین کوی عسکری لحدود روجاوای اوروپای روجرات بربر روجرات خورتر کربن جی بقناعت من یکیتی اوروپا بزورا یکیتی اوروپا و تایبتی آلمانیا فرانسا ولاتن اسکاندیناویا falan وانا زیدتر خطکی نرمتر دخوازن لهمبر بی شریب مشن لی تشتکی دبی هم صدی ست جه اوکبن نوها صدی دو یا خاصلای هاتنیا بروتو یا نتویکی جبو مصرف عسکری پر مهمه لسویده جنوها ده دست بکرنه که مناقشه بکن سوسیال دموکرات خوازن باج زیده بکن جبو که فینانسه بکن پارتیین راست دبیجن که تشتی مافین سوسیال و مافین رفاه جوان قد بکن و بدن جه مکتبه جه تقاودیه جه سیگورتا بیکاری و نظام چه فلان جوان داره قد بکن بدن عسکریه اوانا ده aynı وقتی ده ده وان ولاتا ده مناقشه جی اوه زیده تر بکن لی جبور نتیجه او که بقناعت من ریسکا شرکی بیولوژیک کیمیاوی یا جی نوکلیر هین صدی ست جورته رانه لیه و لو ماجید در نرخاندنین خودت به هین پاری به دقت باشه کک دیلدان کک محمود نها آلمانیا ایسال جبوی مثلا بروانی آخوا 100 میلیارد دلار جهه کر نها مثلا شر اوکراینیا و ایرشا روسیا گلک مارکت مزند رونجی تونه ملت نکان روم ببینه و وقتا گنگشین اوه چه دبه جبوی بروانی آخوا پراکی زیده بچه کی زیده جهه کرن نرازی بونه کی مزین چه دبه حکمت آلمانیا جی بریارک گرت سری هر همولاتیا دخوازه 300 euro وقت به پره بدنگیه نه هدیه دنگ ملجی بلند به جناب تاف بریارا یکیتی اروپا یا جبوی هزکی اولکاریه جبوی بچه براوانی زیاده کرنه چه دبیجته چه بیج که محمود هم تا گداری یا ابسا طبی جانا مناقشه به یعنی دم عطی روجوی لی طبی روشه ایرو ملیتاریزم خورد بی شرعي وبيجم ولاتكي امبريال بدي هذه بروكوت تشكي كيميائيا نظام بيولوجيك نظام اتوم بومباسي هنا يكتي اوروبا دا هناك ولات اندام الناتو هناك نعندام الناتو نا وتبوتي بيك هون مثلا دبي يعني قد يقرابي اوكرانيا اندام الناتو وما يبقى باراستا هنا سراك ولاتكي بمونا اندام الناتو bu yekte Avrupa adamım. Hadi beşim ya yani burada ki teşekkür ederim. Halime çağır. Biraz kural çağırabilirim. Yani evcip belki jibber mecburiyeti tuğadın ezeki ababekin le ezbar nakim yani 5000 insan zede tıkmet evden esas şer'i. Çünkü şer'i rodbin ne şer'i raşai nizam askeri bir şey yani nizam evki yani merek çun la yakıstın Saddam kıstın صدام توزا او كتن او فزه مزه يوزان او جميع دور بيشان ولا خصن تياري يجي على كتر يجي ورده يجي قبلك يعني لما بين هذا شكل سمبوليك فرد او يجتن لا مثلا رونجي براستي
tabii hatta bişar ne kavmi ما زاد belki takip ne ki ben de zannediyorum ki masayı yani tabii Ukrayna de Avrupa'da belki velatı her var ezrak her خطر yani رو جنم نيخ نو زراعة بربشتاي مثلا تركيا سدي حيشتي جنم ياخذ نوك ياخذ نيس ياخذ اوكرانيا وروسيا دسي توريستك تشن تركيا سدي بيستو بي سي شارع يبنجوي روسيا واوكرانيا انا ابشرا وبك يك انسان اوكراني اللي كامل بيش تركيا وكي توريستك هرب بقرا كيف بكي شكي ابس دويش ريدا داخل كذا براماي نوارماي نجيماي ملت كدي درجه يعني لما تبعك فرما هذا الشيء نظام يشوف خلاص باشه کێک محمود نا کێک محمود هەی me te girtiye ez ji te dîsa di pirsa çarajî ez ji te dest pê bikim niha nûçakî derketibû û bi rastî jî ew nûça pir bala min kişand li gorî saziyên Tirkiyeyê ya îstatîstîkê TÜİKê li Tirkiyê behsa rêjeya bêkariyê kirî lê rêjeya herî bêkarî zêdetir sedî 29.8 li bajarên Kurdistanê rêjeya bêkariyê heye bêguman rêjeya bêkariyê gelek cara li hin welata çêdibe lê ez ev mesela îstatîstika wexta ez ew reqamê wan lê mêze dikim çima ev rêjeya bêkariyê pir zêde li Kurdistanê çêdibe sebebê wî çi ye يا فكرة أي تفكر ما يا كيك سيراج بو أبي بس ما قصة مزندك براكتك تبي بس هذا الشيء براكتك شيء تمر أبو تعال كل سنة كارد ده بويه فابريكا بابونه شركات بابونه إنسان كارد كن وده المرة فرع زي باطل ما يطيا أبشاد يعني رجع أول ده رجع أز خزان مزان بسبب بكاري خبرك نه يعني جوال أزاركم تبرامن لسوريا مثلا بقابين إنسان شو أدنى هر قابين tabii kazadı bu insan demir tabii zor xo zeçi xo jini xo mali xo nivini xo helik durduman zati var bu ki yani evjim çunatı diğer insan edeneman viraj alime barkren yani ev bekari belki tişek bukratini demografiya kulsana kharadık yani insan mecbur değil bu o kadibik zarki o kadibik باربك جيك دور كاري او جيك دور كاري تلول انتجراسيون شد به اسيميلاسيون شد به زارك دور مزند به ادي بغرات ولد داي بيتي يعني مر بكي او علي يعني وكيد تبيج ولا يعني بكاري زمزم هي يعني جوين برده خبرك برنادو يعني سباز باشه كيك محمود اساس دبيا او دور ده بشرطيه يعني ویا وقتا مرۆڤ li tarîxa dewleta Tirkiyê û stratejiya wî mêze dike ew siyaseta entegrasyon siyaseta asimilasyon hinek jî divir de veşartiye di mesela şer de di mesela bêkariyê de dûr de veşartiye le mêzen kek wîlan çi dibêje di vê meselê Valla reaksiyona kek Mahmut kefa mücerahat yani bir yek gotunek yapıp yani ya az Kürdistan era ne bizim koloniye metingehe ya yani ya tişteki pırtabiye cara davi az bavarım 3 sal beri 2019 من istatistik لسر Diyarbakır taybeti mixwandı bu sadi heft nüfusa Diyarbakır de tiştin ku cerati gotin sanayi yani evji yani fabrika beri Sümer Banka bu beri evke bu de zarokiya xortaniyam da tekel hebu evji çibun ez nizanım le ev sanayi bölgesi yani kare biçuk yani sanayi biçuk yani de hacmi ortada evkene de hesabke yani bajaraki nezi 2 milyon nüfusu xo sadi haptane de endüstriye de xabetin sadi 24 bu ez varım de sektöre hizmet eder lokanta u kahve u unzanım çi
بقاسي وي مامور هنا اوجي سيكتور خدمتي لدولة وبلدية فلان يعني هجمارة بوليس ومامور وعسكر لدياربكر كاسين كل صنايع دقابتر زيادة ترن يعني أبيا يعني متروبول كردستان باكورة و جخو ده همو أناليز وهلوستين سياسية تفجر ولات باريس كردستان داجي افتشت هاتنا وكرنين يعني يجي سلوغان ددقو تبيرامن تركيا وي بقافية لوما تركيا وي بيجم باتيا فابريكا يول دوغيا جاندرما قراخول يعني ابيا sizde çardesani bu وقتا مثلا ما وی شاخه وان سلوغانا دابتن يعني نتيجة كتابية kolonyalizma nicat pereste yani evya netene evke yani o evya de aynı vakti de netene koça bezore biriya bu koça bezore bu koça yani debara xo kirneji Kurdistanê demografiya Kurdistanê vala dike û dibe wekî ku te jî binav kir dibe bingeh ji bo hem entegrasyona civakî û hem jî asimilasyon فرهتر دبش بوكو ملت مجبور ببار بكه هر جيل دين بخبته او كيوان سياسي فلان تنبجي maalesef çare biyajı eveko yani ve rastiyedi be tevgera verat Pareza Kurdistan'ı neteveya Kurdistan'a demokratik dibe baş bebine gora uji siyaseteki breve be. Baş kekvildan. Kek Osman testi beji boy be mijare. ولا حد أولا جملة تشتكي نهيشت يعني هذا ما بيجن ولسال سنسال جنسال سمرية بري سيستم كولونياليزم يعني تشتكي نونا براستي يعني تبي جريداي أو مثلا بيكاري وأنا توي وقت عمر معمورة وعسكرة ونظام ودرخنا وهي زادت بقى يعني تبي وأنا جانا مع الباطي وانو أوي وانو كبه هاتنا ورا جبوي تشتكي نونا يعني اوجي نشان ددكو يعني ولاتكي مثلا ما مثلا نتني نتوياجي مثلا ابورياجي مثلا ادنازاجي تبي حمو هاتنا بوي جريدان يعني بدستلاتار بون وخو اداره نكرن وحمو دولة مندين ما باواكي دنتين تالان كرن يعني باش کێک ئۆسمان divê mijarê de hey me te girtî te got ez beşdarî dîtinê her du hevala dibim îja ez ê te pirsa pênca ji te dest pê bikim niha pirsa me ya pênca rewşa girtîgehên li Tirkiyeyê em zanin ku li Tirkiyê di mesela mafê mirova de di mesela alî fikrî azad fikrandinê de helwesta vê desthilatdariyê em gişin nêze dişopînin bi hezaran girtî li hundirin û gelek jî ji mafê azadiyan bêparin lê tiştê balkêş ew girtî dibin ewlekariya wan de destê wan de ne demên vê taliyê pir dengên cuda ji girtîgeh hatên mirinên navê wî jê bên qrîza dil mirinên bi şiklekî din dibên nexweşin lê divê heftê de du bûyer pêk hat yek li girtîgeha wanê gorî îdaya parlamenterê HDP Gergerlioğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu wî tiştekî balkêş avêt ortê got xortek Kurd bi navê Şerwan Can Guder ku 20 salî ye bi qrîza dil wefat kiriye tê gotin lê malbata wî jî berava jiya wî dibe lê ya herî xerab wexta mirov lê mêze dike xortekî 20 salî qrîza dil dimire mirov karibe ji kalekî 80 salî ji kanserê dimire 26 sal e li hundir e bê edaletiyekî mezin heye û ya dilê mirova deşîne
مثلا اف خورتی کو 20 سالی وفات کریه وی خورتی مثلا وسایتا جنازه ندانوان yani ev hoka zulmeki mezine te çi bêje kek Osman? Ya o وەک مثلا بێکاریە yani ev devlet medîtiye yani cenaze nedane yani berê vî salekî sal û nîv dîsa wiha ew bû bi qarxwê malbatê cenazeyê xwe bir aliyê Kurdistanê yani ev tiştekî ew ê dewletê tevî problem çi ye yani mesela carna meriv divê mesela divê de rexneyê me hemû partiyên siyasî û hêzên demokratîk yani divê tiştê wiha însanî carna dimêniya biçûk ta ew ê biçûk nine yani divê di wir de qiyametê rakin yani qiyametê divê van tiştana rakin eger wasita nedaye divê bi hezar wasita 2000 wasita biçiyana yani ev tiştî derxistana pêşî ê meseleyê yani bawer dikim yani divê meriv fêr nebe carekî programekî din de divê alişmadik alişmayacağız dewlet dike lê em jî tim viya dubare dikin dibê nîşte mafê mirovî tê wê yani tu ji min bipirsî xwedî derketina van du girtiya yani wek mîsal e mînake carna ji mitînga da nizam serxwebûnê federasyonê û nizanim ew ê 20 cara gotinê mirîntir e girîngtir e yani divê meriv ji van tişta dest pê bike yani mesela dibên daxwazên rojane û nizanim işte daxwazê rojane ev e yani daxwazê rojane hema meriv bêje têxa anaya sayê bi wî nabe yani herkes zane ku yani ev ji bo Tirkiye stratejîk e yani em ê fêr nebin ne tiştê nû ne me ji wan xirabtir dîtiye cenaze revandine êk beşdarê cenaze bûne kuştine ma mesela weda tê bîra me weda Aydin çanî serê ê beşdara û gelek tiştê wiha yani tiştekî dixwazim bêjim ne nû ye bi bejna wan baş tê lê divê êdî Kurd ne ku hema bêjin protesto wek sürprîz wek tiştekî nû ye divê em vana ser van qiyametê rakin yani Baş. yani di wir da edibêm belkî ji me re bibe nîşanekî Baş Spas. kek Osman. Kek Vildan te çi bêje divê mijarê de? Yani ev programı ve hem araya xwe dibe paslaşıp Türkçe em pas didine bû ez ê yani tebaya gotinekê Osman ez ê teyit bikim yani gotinekî Kurda ya divê kebrê mezin alamatê neavêtinê ye ez carna bi şaşîtî dibînim ku carna partiyên me yê siyasî hin ewqata wekî programa xwe bi hinna hin tişta bidin qebûlkirin ku ji bo helwest tekiya jî ittifaqek bi hin hêzên din re bidin bistînin ez sadîsa yani daxwazên rojane tiştekî ne evana rasyonelin evana reelin divê di hemû seviyeyên civatê de hem di seviya rêxistinên sivîl rêxistinên demokratîk yê civata Kurd li Kurdistana Bakur hem partiyên siyasî ku alternatîfa desthilatdariya serbixweya Kurdistana Bakurin divê hem zimanê xwe şiyar bin zimanê ku bikar tînin û hem jî helwestên xwe yê rojane ji îro baştir divê bikarbin organize bikin. Baş. Gelek spas. Kek Mahmud kek Vildan go em ez û kek Osman pas didin hev. Gelo tu pasta wan digre tu çi difikire divê ew? والله اسمع سواء ناقرم هالتشك تدخل هم بفرسن هم جي مراق دكم نا مثلا بري بيشندكي هوالا الولد يعني بارتي منا kampanya ev bekirin. Ji bo dest istikmalkî kampanya bekirin. İmza berevkirin. Çok imza berevkirinê. Wele divê ya merîj berpirsiyarên platformê kek şerefxwe Tahminê çi bê? Bêje hezaran tu ya dibêje. çawa Mi got ew zimanê Kurdî bibe ya fermî tu ya dibê. destê bijarte. Bêje hezaran dest bijartinê hat berevkirinê.
Evet باور دکم او اشکره بکن او نبود يعني بقول لك 50,000 عطي بلدكني نا مثلا نورد دياربكري belki milyon sene. Teşekkür ederim yani başlayıp başladım ama sen de fikrim. Ya var fiyat ki em rahatsız yok anonim tinizmen. Vata em anonimin em tinizmen li vata yek em yarın tahaz yok bir sezmen em davet şekil bikin dur da em per kalsın. لو ما جينا يعني مثلا خلقي تركيجي يعني كمثلا بحث يعني مثلا من نفس الذهب سنة تربية أو أمشي هرن دوي كامبانيا بجذابن برا براي ما يكرد ولا ما يكرد جيران ما يكرد برا زاركي كديه يعني أو تراديشن أو عادات أو كولترتن يعني دباماج بوي ديمقراطية خوي دكاتنتن ما في مربع خوي دكاتنتن نا مثلا بحث كن باتشاروجي أساس تقولون إن كان فوصلني خوي نورمال بجيبي يعني على الكري محتاج على الكري يعني نورمال دبي درك دبي بردن بالمال بك جرايكي بقدر ليه بنر يعني حرادة بندن بمر يعني العبسين بمر يعني حالة أم رابطوني خوي قانوني مشان تدنا ما أم رابطوني خوي شخصي يكوي يكتشان لاد أم حتى نبي نقطة بارنا كذا بيقولن شيخ محمود دوی مجاره کی او همه دو سربیا دوره بپیون ام هات خالا خویش ششا وقتا ما ليه تشتكي كيك محمود جو يعني الديالكتيك بتشتي ما قريداي يعني ما برسانه ششا و دمه نوچاکی درکت دوی اخراجات ایران سدی چل کردستان عراقی کم بوده به تایبتی جی سلیمانی از کیک عثمان دست ببین کیک عثمان تو چه شروعات که کم بوینا اخراجات ایران یا عراقی به تایبتی جی لسلیمانی تو چه شروعات که او اشارت چیه يعني أنت قداري بكم ولا او خبر مجي خوند او اشارتا داگر کرا ناو برا داگر کرا دای ایوان کم بویه لی ترکا زیده بویه تقول ده مثلا سر بازار سر دکن وقت مثلا سیاست دا مثلا وقت جبو باشیا کردا جبو تشتكي كيف كردا بيني يكتبن اللي مثلا عبوري وتشتدن دا جانا لاف دكبن دور دا جي باور دكم دوي خبري دا عين وقت دا هبو دالی کی ایرانی کم بویه لی ترکا زیده بویه طبیعی او پروبلم چیه یعنی وقتی کرد بخو مثلا ام بیجن تشت چه کرنو ایمالات و اوانا امکانش خود دور اوان گرتن نفس نایلن که نفس بگرن جبوی آلی کی ترکیه و ایران و عراق خود زیده و تنه يعني دوی تشتي دا ترى بيجم يعني نكو مثلا ناو برا وان حردو يدايه نكو يعني تكري إيراني بباشورة خراب نظام ميدن يعني تكري وان كورا وهنا هم بغداد هنا هم هوليري هنا تركاجي يعني تشتكي ناو برا وان داي يا مهم وقتا ما كردن ما بي خوارن وبي تشنمينن وبكاربن أو أخو بكن وتشتي دندا حاضرية أخو بكن شقا محتاجة وان بن كيمتر بكن أو مهمة لو جي برينا كيما وبرجي ما بحث كر يعني دوی سیاستکی دوی پلانکی او پیوسته لو جي دردو كل ما حميايا يعني باش كيك يعني از توبي دا فيجن نظام ادو ور باش نتاجه لي اما ور اوفسايد نا از كيك محمود دست بكم كيك محمود كيك عثمان بپرسپکتیفه کی دن نمیزه که مثلا تی بیرامه یا جهاد بیرامه ادبیم گلو سالکی ده کمبوینا او رژه اخراجات ناب سردما کو او لاهور جنگی و اکیباوی چو و او جی باندورک به یعنی یک جی باندورا به که بگمان فاکتور انوی پرن مثلا یا مثلا
siyaseta Şiiya jî do alîye mesela Sadr û mesela Îranê dijitiya wan e lê faktora çûyîna Lahor jî diviya dernebûyî sebeb. باش استاد شيء نا كي شكريا برام فلان دكه وجبه هجرتنا سرو كوماري İran diviya wan dike. يا هذا ما كيف نبي يعني Na ama tu zanî yekcar يعني تشكري kaçaki dirêj em carek dunya. لا يعني مثلا خويا دبك ابيجم يعني ايران هي ابيجم قد هيز و سياسات اكيد دمشين دبي ابدا جي اختي بازار دبي دخاض هناك انسان شوكي برهم سالم برز برهم سالم بسرو كمار يعني اوكي هي اذا تشكدن تبرامن تبي ازوي نور ببيجم از بيجم برنا هذا من باكس بنحسي تشكز حيستكم بلكي نو سبجي شاشي بوجي از ازرق مقاضي يعني sanki العمل تركيا سمباتيكي جداي لكردستان العراقي مالي وان sanki beter بقالته دبينن مثلا تكسيلات تركيا باوردكم جي ايران بقالته تده درون اوي يعني فاكتور يعني نظام çok hasar ama yani teşekkür biramın acaba o kan rolek bilizen nizamım yani oka Baş. Kek vildan tez çibeci dibe meseleyi. از یک تشتكي تاني لازي ذا بكم او يعني شونا اخراجات مال و حوجدارين تشتين جواكي بلكي دبي دميدا زيدتر سياسة و فوزة اخراج ذكن ولو ما جي وقت واني اوكي كيمتر ويا يعني نها ايران وقتی اردوغان گوتبو ام وانا بگرن اوی جبرچینا بمرن يعني لعراق بالتبعي وطيبتي جي لكردستان باشور تبعية جيانا سياسي ده تأثير إيران باري كمتره احتمالك مزنه كو إيران وكي أردوغان 2017 وقتا رفراندوم شواد گویم وانا بگرن اوی برچینا بمرن جتی جبه آبی بمرن یک فاکتور جی دکاره او به یعنی تأثیر سیاسی او به بلکه جزا بکن و به آوای کی دن بخوازن تأثیر خود کردستان باشور زیاده تر بکن باشه کک ویلدان ام هاتن خلاق میا هفتمین و راسی جی بزانایی ما وی خاله آنیت تالیه نها ایدی کرد دگلک واران به بونه اختر دگلک واران به بالا رای گشتی دنیا دولت مزن دکشینن دەستپێک مەسەلا بە نەگۆ لێ ئانقازێ بێژە مەسەلا عالی من دیە کێفخۆشیە بوو کە ئیساڵ نەورۆزا کووردا ئیساڵ ژالی جۆ بایدن ژالی سەرۆکێ قەنادایە ژالی ئیسرائیلێ ژالی گەلێک دەولەتان هات پیرۆزکردن لێ تشتێ بالکێش گەرا جۆ بایدن یا ئەوروپایێ دە ئیساڵ وەک فەرمی تەلەڤیزیۆنا کووردا کۆتا سپی گازی ئەوێ کرد گازی ڕووداوێ کرد و ڕووداو تەلەڤیزیۆنا ڕووداوێ بێگەرێ بە جۆ بایدن دشۆپینێ و بە ئاوایەکی فەرمی هات قبولکردن و ئەڤ یەکاژی وەختا وەک ئەوێ دلێ مرۆڤا خۆش دکە مرۆڤ دەبێژە دی کورد دریەکی ڕاستەنە و ئەف تشتاناژی وەختا دەبێ بالا دنیێژی دکشینێ ez ji kek Mahmud dest pê kek Mahmud tu çi dibêje vêya ya birastî yani ez bi xwe çapemêna Kurda neajibînim yani Biden diajibîne demek ki tişekeyê ez ne rojavanim lê ez qatî taqîb dişopînim taqîb dikim yani kêfem ji wan nayê belkî yani birastî agaderê pêwîst û du wextê da ew da nadin ew nabin demek ki tişekeyê ez nizanim kek Mahmud ez te tişkî birsin tu
Zane ئێمە ئەم عەلمینە نوچەیان کلاسیک ڕوودا و هەنێکی نوژەنە بەلکێ ئەو نوژەنیاوی بلكي لما باش دائما تيناجي يعني اجوان كلوز كنت طبي سكرتن تخرج جمهورا هي كلين باشتر بن وقا كان کێک ویلدان تێ چ بێژە؟ Yani Begman yani ajansaki nûçeyê kanalekî televizyonê ya Kurdî wexta divan ew qada beşdar be yani baş e lê ez bi xwe jî wekî şexs rûdav taybetî rûdav jî zêde ew nakim xeberê wan jî yani zêde bi hin pîvanên rojnamevaniyê ve dehevkirî nabînim. Lê her halê de yani navê Kurda li wê derê derbas dibe wek ajansê Kurda derbas dibe bêguman ev ya yani ji bo Kurda tiştekî baş e hêvîdarim yani kalîteya rojnamevaniya xwe jî yani bikarbin derxin astekî bilindtir û ji rûdav zêdetir kanalên û dezgehên çapemeniyê dezgehên medyayê dikare bana pir cuda bin bikaribin beşdariyê bi wan münasebetên ku ji alî dunyayê ve zêdetir tên taqîb kirin de cî bigirin. Yani bêguman seyahatekî Biden ji alî tevaiya dunyayê ve tê taqîb kirin û kîjan çapemenî ew kiriye ji tevaiya dunyayê de tê dîtin ev ya ew kekî ye. Lê yani maalesef rojnamevaniya Rûdawê yani hin cara ji gelek aliyên xwe be bi pîvanên rojnamevaniya objektif û pîvanên ew kê bibe jî yani yani zehmet e meriv ew bike lê pîvanên hestên xurt ên netewî û welatparêzî ve jî zêde lehevkirî nabin maalesef. باشه باش کێک ویلدان کێک ئۆسمان تژری کەبنە ڕۆژنامەوانێک ji wê ew ê tê anka rojname evekî wer televizyonekî Kurdî wer ji alî koşka spî were dawet kirin û viya li dunyê bi şiklekî navê wê televizyona Kurdî were bîstin tu çawa şîrove dike kêk Osman? ولا حردياجي كو دا عالي دا هفده تمام دكي يعني وك برنسيب وك دزگه تشتكي باشا يعني معرف كيف معرفتي لدوي او جبو هفالين رودا ويرا دبا اوكو يعني فيقاوي شون دا بكاربن دوشاني خدا نفسي خدا خبري خدا زيادتر بإتنابن باوبن شخود يعني وقت شخص أدبم يعني وقت تشتكينا مزنجي يعني شخود كرد لفرنسا أمريكا الولايات دن يعني تسويه هري بلنداتين بيشكش كرن تجفينا دا بشتار دبن أو جي بشكي في أوي ورخنا ينكود أمبر روداوي أو كماسي وانجي هفالا بحث كر يعني أدقل وانم يعني جانا مرف دخوينة مرف دوي هو أفكين نفسان دي يعني هوقا مرف دبي يعني افچاوا بويه يعني كيه يعني وبخوجي قالك جارا ور بويه يعني تبي مرف دناره يعني تيكليو او هي يعني دوردا نه بروبلم كينو يعني اري باش قاوكي باش لي دبي حب جبو حميه درس بكو چاوا كردستاني مرف دكاره دواره جدا دا بين زمان tiştek baş e yani wexta pêşketin hebe serkeftin hebe mirov piştgiriya wan bike wexta kêmasî hebe divê meriv rexne bike em hatin taliya bernama xwe ama ji we dest pêk bi her yek gotinê xwe taliyê bibên û em ê bernama xwe bikin ji kek Mehmûd dîsa dest pê bikim يا اسبركي فاشون بهوالي خوي قديم بهوالي خوي كان برامج كيماشان يعني جبن مال الدنيا مال بابا بقدر اسبالدكم
سرکەوتش بۆ شەرا سەرکەوتش تەدەکە کراژ اجي gelek spasiya cenabê te dikim û tu beşdarî vê bernamê bû mala te ava bê gelek spas. Kek vîldan tê çi bê ji gotinê xwe Îtalyê? Ez jî gelek spasî te, spas hevkarê te li paş kamera û silavê xwe germ ji bo hemû kesên ku temaşe kirin, şirove kirine, gerek şirove jî hene di dawiya programê de belki em karibin lê binêrin û tiştekî pir saat vekirin bikin. Mara we ava ji bo vê îmkanê ez jî pir kêfxweş bûm bi we her siyare di programekî wanî de beşdar bûm û we îmkan da ku bîr û baweriyên xwe bi vê îmkanê parve bikim. Gelek spas dikim her herketî bin. Gelek spas kek vîldan. Kek Osman tê çi bêjim? Ez jî spas dikim ji bo vî programê ji bo te û efkarên ku di wî teknîkê û yê guhdar û beşdar û bi şîroveyê xwe û we îmkana be van hevalê qedîm û riya dûr û dirêj yani ne hindike mecana topa vê hev dira mecana nêzê hev dibû yani pir xweş e yani sohbetên wiha bi rastî hêjayê ew ê yani ez gelek spas gelek kêfxweşim yani û taybetî jî hatina kek Mehmûdî îro mesela teknîk şoreşekî mezin e yani şoreşekî mezin e yani yani ew helbûya ya teknisyeni hevalê çarpil bedeni kan bavê mi Nama kek Mahmud teknikerê çarpel medya neba kek Ozan neba tu anka nelvir bû tu çima ne Ozan baş malawi wî zatî wî merhal kir ez we davetî çayê dikim piştî bernamê bisekin em çayek bixwin temaşevanên hêja bi îşev min bi sê hevalê xwe hêja me bi hev re bûyer û servîsên heftê me bi hev re şîrovek sohbetekî baş bû bi rastî jî me pir jê sûd girt hevaltiya me ya çel û sê salî ku ez ew dikim ew ji bo me pir bi nîrx û bi qîmetê û ya qîmettir ez bêjim ku di siyasetê de berdewamî hebe û ji dem dem em sohbetê werbikin di gelek waran de em ji ev cuda jî bifikirin lê hedef û armanca me vîzyonek me yek e ez spasiya her sê hevalê xwe dikim ez spasiya hevalên rejî dikim ku ez spasiya tevaya temaşevanan dikim bi şîrove bi heta vê saetê li benda me sekînîn heta bernamakî din bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş şev baş Kurdistan